ngane nelanga liyashinga solo amehla kuyanyuka. Angazi ukuthi bayephike kunje. Umntazanyana usikhwala ukuthi hawa gogo, ukhuluma nogogo wakhe ukuthi basho bakusela itiye. No-ke angikhumbuli bona ukusela itiye kungenza umraro bona ebekose ukuthi sibambane ngezandla ngendlela. Awuyisiba njalo-ke ngiyaphuma ngiya ngaphandle bengiqeda ukudla. Nengibuya ngaphandle ngiya ngekamurweni. Nengingikamureni ngizwa ibambene ngenhluthu. Omunye ngizakubetha ngizakuhlanganisa namaboda. Ngithi hawu kanti indaba itiye incane kangaka ngabeze kubanjwane ngezandla na. Ngikhuluma ngedwa ngingekamureni. Ngiyaphuma nengiphumako basukile la bahlezi khona. Sebasunduzene basehlangothini leli. Ugogo uzama ukuba lamu. Abakhona imali yazama ngiyafika nami ngithi ngiyabalamu. Baya-overpower. Emva bana bang-overpowerile. Ngibiza isokana. Khosi uzongihelebha silamula abantwana nabo. Uthathe umntwana nakuhamba engale. Nala wasale ngakwabo bakusuka irawurawa ayenzako. Alright, ithi lapho. Sengibiza isokana-ke selilapha. Wami lo munye luthi baba ngizakubetha. Uzangibetha iye. Kuyakhoneka wena ungangibetha na, uzangibetha iye. Ngithi mina mntazana qala sikazi ukwenza ishada la kungakwami. Naphambili ngakubabona khamba uKristande wakhe nesisele sokula ayisesengangami. So-ke irawurawo niyenzako la ngiyifuni ngemzini nami la emzini lo mina ngithethe umama. Nguye umuntu engazibona unethimba sihlanganyela umzi lo. Ninazo ithimba nifuna umzami lo. Baba ngizakubetha. Uyabuyelela uzangibetha yini? Ekuba so sick of sudden like labe ngiphethe into ngangisejele bengizombetha ngayo. Kanti Nkosi ukuthi kusasa ngivuke ngihlongakele ngibuke izibotho ngibula myself. So ngathi-ke ekugcineni-ke nesele unamandla okubetha mina ngakwami. Ngoba uyangibona ngiyagula. Ngibawa lowo ukuba qala umnyango uvuliwe. Ungalala nokulala ngakwami. Phume ngebhili. Uye lapha ukubethana khona la abantu bakhona banamandla. Phume ngegate. So-ke kwaba awuyilamlalo. Yaphela ngokunjalo. Mari igama lokubetha tothi nje ke sick of sudden umuntu angathi uzangibetha. Simngana wakhe musibona uzangibetha. Ngakwakho nokho. Ngakwami nokho. Ubethele ngakwakho. And into engikwatsako umzilo ugogo uyazi bekasematohweni. Ngiwakhe peace. Khelejelisana bana besikole. Naye umntazana lo bekangihelebha nesakho umzilo. Noma sele bangijikele baboke ngoba bezwana ngami ngimaqale. So into engibawako nebakhalimela bonke bakhalimeke babe belwana. Ngifuna uyiveza kuhle impilo. Niyambona umntazana onilotshisa kulo. Ungakwami ngisho naye sizukulwane. Mara akakhona ukuthi bamkhulu yeshe bamkhulu washa kwathini. Ngakwami uyadubhula uthwala idunyane ezingakwami. Sethi into erehe. Bamele bakhanye Steve. Nangenjalo abantu abanempasi banamazinyo apheleleko ngemhlathini nangomlonyeni. So angenakinga ni bantu abami. Ngiba ukuthi bakhalimeke nabangakhalimekile. I don't care.
ya ngoba bona ukuthi vele phambili isimondraka elesimonda kakhulu isimondraka ya abakazokuthembisa ukubetha ngakwakhona khona kanye ukubona is totally wrong. phendula ngendlela abafuna ngayo nengikhulumayo. Okay. Akhe ngizwe apha sesi nasi inkulumo ibeka ngibaba angazi ukuthi mhlambe ungaziphendulela uthini kubaba ngendlela akhuluma ngakhona. Mina ngazi ukuthi ngikuphendulela ukuthi ngoba ngisho lapho ukhulume inkinga yakhe esukileko akapointi ukuthi mina kwenzakalani khona ukuphendula. Okay. Uyamuzwa uthini? Ngiyamizwa. Yeah. Usibuyisela deep bengingafuni ukungena deep. Ungafuna ukungena deep. So-ke ipoint yalo wami lo wangendlini enkulu. Funa ningizwe kuhle. Ngimendisile bemzina ngisho. Wakhosta ukuthi la alungisela into zakhe ngakhupha ikomo 9.5 ngamlungisela izinto kwaphelele right kana umsabentwana ngikhambi ubenze level ngendlela efanele ngizwa ngithi ngibuyisele sibanga yabona masekaseka ngithe sokanini sokani ngobe angisenamandla nginengrebhe nazithatha ingrebhe uzirholwisa and then uthola amasenga uthi ungathola amasenga ngemva pha wakhe kekenoko sokani ufulele kekenoko kusuka lapho-ke ngibe mumbi emntazanena ngoba ngithethe isikrebhe nginikelelo akuthenga amasenke la ingathani into ayiveza uluyiveze nengithengisa ikomo leya athi baba ngoba ngakwethu simbala emali nenkomo apha-ke angingayiberekisiyo femina inikela omunye maskin 1000 omunye 1000 and then ihlala kuhle manje uzokubanga isikrebhe se-2000 pheke 9.5 ayiberekise endingweni zakhe yedwa so-ke ngomunye naye wena utsho-kiyo udade abayikhona la nenenge ifuna ukukhulunywa further steps udade wabo angenza ilanga sokuhlangana udade wabo uyayikhalima uyaphikelela uyakhubeka sikhuluma ngani-ke basho umele enzeleni umntazana ubeka nilotshisa umnyanya so basho ngithatha imali iyokuthenga amasenke ngapha nginomnyanya wenza neso ngihlezi la uhlezi la Okay. manje ayibona ukuthi marongo phela Yeah. Mkhulu akhe ngibuze la mhlambe bakuhlukumeza ngendlela enjani soloko ngizama ukuthola ngiyakuzwisisa ngendlela abafuna izinto ngifuna ukuthola ukuthi ngiyiphi indlela mhlambe abakuhlukumeza ngakhona la ongasakhona ukuthola khona ukuthula ngifuna ukuzwisisa le ndima leyo endweni ezirong zonke abazenzayo uyangizwa ngikhuluma ngendaba amasenke ngikhuluma nangendaba komo nengizama ukubonisa ukuthi no lokhu ngikwenza ngesizathu esinjengesinje so-ke overpha ngamagama totally ngibizwe ngowena manje nokukhuluma nabantu abakho uzama babonise ndini bakukhwele bajame ehloko ayisikuhlukumeza lokho. Okay. manje umkhulu ile yekomo le bathi wenzeni kiyo yekomo le ngithengisa ikomo nengengisa umntazana kabani ikomo yami alright ngizama ukuhelebha mara kukosta ukuthi azokubanga amasenke into ye-2000 bona ngathana ngithethe imali leyo ngayikapa phakathi enye yakuye ngobe kwenza iminyaka nanzi into ezingihlukumezayo ngiyambonisa ngithi cala musi nawe ngikwenzele ngakuthokozisa la ufuna
no nje sizokubanga amasenke na kala naye omunye naye mde ngimenzele njengawe naye athokoza so-ke lokho musebangihlukumeza angikhoni uba nokuthula ngoba nemde sokubanga into engezabo asikuhlukumeza Uyahlukumeza. and into ezi ngizithatha step by steps ngihelebha bo maphela lapho ngibizwa ngowe